umusa nokuthula nothando okuvela kuBaba wethu uNkulunkulu lenkosi yethu Jesu Kristu lomoya engcwele kube kini lonke. Ngiyathaba kule ekuseni njalo ngiyayibonga inkosi enginike ithuba lokubana ngesixoxisane ngendaba yempilo ekuKristu esindisiweyo. Ngingakakhulumi ngizathanda ubana ke sikhotatha samakhanda sithandazeni sicela ubana uNkulunkulu abe ngiyozikhulumelayo ngoba thina abantu silamaphutha amaningi vele kasazi lutho. Asikhulekeni sonke Baba wethu wasezulwini, Nkosi yethu, futhi ekuseni lesicela ukubana ucabange ngengqondo zethu, uzwele ngenhliziyo zethu, ukhulume ngemlomo wami, wenza ukuba lokho okuphuma lapha kulesi siduli okutshinyalelwa khona kungaba yilizwi lakho eliqotho, lifinyelele lapho kumele lifike khona, lenze umsebenzi walo. Sithembe wena Nkosi, sikutshiya kuye konke lokhu ngoJesu Kristu umsindisi wethu. Amen. Ngingakakhulumi ngento engizakhuluma ngayo engidinge amabala ukuthi kathi ngesindebele ngathi kuyini. Ngizakhuluma ngento engiyifumanise nxa ngichwayisisa ekuthiwa ludumo lukaNkulunkulu, udumo lukaThixo, kumbe inkazimulo kaThixo. Nxa benhlolisa ngifanisa ukuthi nxa behumutsha abacubungulayo ngebala lesilungu kuthiwa glory, the glory of God, bathi bona kwezindawo inkazimulo kaThixo, kwezindawo bathi bona udumo lukaThixo. Yikho ngizasebenzisa amabala amabili ngikhuluma ngento efanayo, the glory of God. So ngizaqala ngokubalisa ngembali yabantu baseNgilandi engafunda ngayo. Abantu baseNgilandi okweminyaka eminingi bebebuswa ngamakhosi. Enye inkosi yeNgilandi ngesikhathi sabo 17th century yathatha ithuba lokubana ikicabange ukuthi kanti ukuze senze umbuso ozenza abantu beNgilandi babe ngabantu sibili ebantwini singenzani. Yikho ngaleso sikhathi iNgilandi babe ngamaKristu, akusafani khathesi. Ngesikhathi bengamaKristu inkosi yaseNgilandi yathi yona, zwanini bantu bami, ngizakhupha imali kukhethwe izifundiswa izingcitshi izingcwethi zemibhalo. Ngifuna ukuthi bachithe isikhathi bezivalele endlini abazabefunda khona iBhayibhili lekuchasisela kwayo. Ngifuna ukuthi bangitshele ukuthi injongo yempilo kuyini. Inkosi yaseNgilandi yakhupha imali, akhethwa amadoda ukubana ayezivalela eWestminster, lapho okuvele kusenzakala into eziningi ezenza imbali yaseNgilandi. Azivalela amadoda endlini badonsa ama-commentaries, badonsa amaBhayibhili, baphendla izincwadi befunda okwezinsuku, hayi izinsuku kuphela, okwamaviki, hayi amaviki, zadlula iviki, zadlula izinyanga, befunda bechwayisisa becubungula ubana kanti injongo yempilo kuyini. Kwadlula iminyaka befunda. Nxa sebeqedile sebesenze lokho okuthiwa ngesikhiwa conclusion, bathi hayi sesizoyitshela inkosi manje ukuthi injongo yempilo kuyini.
baya bika enkosini ukuthi zwana nkosi yaseNgilandi, injongo yempilo nansi, yikuba umuntu adumise uNkulunkulu, akholise ukuphilela yena. The chief end of human beings' life is to glorify God and to enjoy Him forever. Yiyo injongo yempilo leyo abaphuma layo, abafundileyo, abacungubula kweminyaka. Kubhaliwe kumakhathekizima ase-Reformed Church ukuthi kuyini oqakathekile kumele kudingwe ngabantu empilweni. Impendulo ethi yona injongo yempilo yikudumisa uNkulunkulu, umkholise, uphilele yena. Liyazi iBhayibheli isitshele wasekuqaleni ukuthi umuntu udalwe ngomfanekiso kaNkulunkulu. Abaningi kabakuchasisi kahle lokhu ukuthi kuthi ukuthini ukuba sidalwe ngomfanekiso kaNkulunkulu. uNkulunkulu wadala izinto eziningi, wagcina ngokudala umuntu. Isitshela kahle iBhayibheli ukuthi uNkulunkulu wadala ilanga leli. Ilanga liyasikhanyisela, lihambisa udumo kuNkulunkulu. uNkulunkulu wadala inyanga, iyasikhanyisela ebusuku, ihambisa udumo kuNkulunkulu. uNkulunkulu wadala izinyoni zezulu, ziyacula ezingoma, zihambise udumo kuNkulunkulu. uNkulunkulu wadala amaluba asikhanga, asenze sizwe kahle nxa siwakhangele. Amaluba adala uNkulunkulu ayadumisa uNkulunkulu. Umbuzo omkhulu nanku, kambe umuntu odalwe ngomfanekiso kaNkulunkulu yena ke wenzani? Uyamdumisa yini uNkulunkulu? Aluba sicubungula kahle siyabona ukuthi usizi lwadilika emhlabeni, ngoba abantu abadalwe uNkulunkulu kabasabonakalisi ubukhosi lodumo lukaNkulunkulu. Isono sona into eziningi. Nantu ubizo olukhulu olusuka uGenesis luze lefika kuSambulo, luyatshengisa ngosobala ukubana impilo yomuntu kumele ibe impilo edumisa uNkulunkulu. Asisukumene sidumise uNkulunkulu uThixo wethu. Ngoba seKorinte wokuqala isahluko ngese-10 ivesi ngeka-31 siyafunda lapha. abaseKorinte wokuqala isahluko se-10 ivesi 31 ithi lapha iBhayibheli, ngakho uma lisidla noba linatha noba lisenzani, konke kwenzeleni udumo lukaNkulunkulu. Liyezwa? Konke likwenzayo, konke sikwenzayo, noma yikudla, noma yikunatha, noma yikwenzani, akwenziwe izinto ezibonakalisa ubana sidalwe ngomfanekiso kaNkulunkulu. Inkazimulo kaNkulunkulu kayibonakale, udumo lwakhe libonakale ngokudla kwethu, ngokwenza kwethu, ngokunatha kwethu, ngokugqoka kwethu, ngokuziphatha kwethu. Kukho konke umuntu wadala ubana adumise uNkulunkulu. Nxa uJesu echumayela entabeni kuMatewu lapha, achumayela intshumayelo yakhe endeleyana, ethatha izahluko ezintathu. Uthi lapha kusahluko sesi-5 ivesi ye-16 ithi yona lapha iBhayibheli asiqale ngokuvesi 14, lina likukhanya komhlaba. Ngamanye amazwi, nxa ukukhanya utsho ukuthi liyibo elibonakalisayo ukuthi uNkulunkulu njani. Umuzi omiswe phezu kwentaba ungeke usitheke.
njalo kakungabi lesibane esibekwa ngaphansi kwesitsha, kodwa asibeke phezu kwesiqobane sesibane, bese sikhanyisela bonke abasendlini. Verse 16 ithi yona, ngokunjalo kakukhanye ukukhanya kwenu phambi kwabantu, ukuze babone imisebenzi yenu emihle, badumise uYihlo osezulwini. Entshumayeleni le uJesu ukweza kube sobala ukubana umuntu oxhumane noNkulunkulu kumele enze, akhulume, acabange, ahlele izinto ezidumisa uNkulunkulu. Yikho ukukhanya lokho kumele kubonakaliswe ezweni lona leli. Kuyini ke ukudumisa uNkulunkulu? Kuyini ukuphakamisa uNkulunkulu? Kuyini ukwenza inkazimulo kaNkulunkulu ibonakale? Ngike ngadinga lapha ngesilungu uthena, the glory of God is the visible manifestation of his invisible nature. Think about this. The glory of God is the visible manifestation of his invisible nature. Udumo lukaThixo, inkazimulo kaThixo, yilokho kubonakalayo ngaye ongabonakaliyo. Asisoze ngazwavule nje amehlo asimboni uThixo, kodwa esikho khona kuyambonakalisa uThixo. Ngakho-ke ngiyagcizelela futhi, aluba uThixo kumele aziwe, akhonzwe, abantu bakhe kumele bamveze, bambonakalise. Kumele umuntu okhangele wena mKristu afunde kuwe ukuthi uThixo unjani. Kulusizi okwenzakala kwa-Israyeli ukuthi u-Israyeli wayekhethelwe ukuthi abonakalise uThixo unjani. Nxa uThixo ebiza u-Abraham, indoda eyayikholekile, eyayixhumene loNkulunkulu, wayebambizela ukubana abantu isizwana sika-Abraham wababizela ukuthi babe ngabantu abazoba lomehluko, abazabonakalisa uNkulunkulu. Ngesilungu lapha ku-mission studies kuthiwa babebekelwe ukuthi babe lokukhanga abantu ngendonsela okuthiwa ngesilungu centripetal dimension of mission. Ipetal liluba, center inziki. Nxa abantu bekhangela wesela kokumele abone iluba lokuba nguNkulunkulu ukuthi kunjani emuntwini wenyama, umuntukazana. Nxa umuntu exhumene noNkulunkulu kumele abonakalise ukuthi uThixo unjani. Yikho that centripetal side of mission is very important. Sasiphambaniseke kumbe mhlawumbe sasithi sigcizele kakhulu nxa sikhuluma labantu ukuthi hambani liyatshumayela ivangeli. Sithi hambani, siqakathekise ukuthi abantu basukume bahambe. Yebo, kumele sikwenze khona lokho, kodwa okukhulu kakhulu ekutshumayeleni kwethu, ekufundiseni kwethu, yikuba sikubonakalise ukuba nguNkulunkulu ukuthi kunjani ngezimpilo zethu, ngendlela esiphila ngayo, ngendlela esikhuluma ngayo, ngendlela esihlela ngayo, ngendlela esenza noma yini akubonakale ukuthi sixhumene loNkulunkulu. Kanjalo udumo lukaNkulunkulu luyakhula. Visible manifestation of his invisible nature.
Nxa ujombulula usiyangele ekucineni kusambulo, uzafumanisa ukuthi kusukela kusambulo eqaleni uzwe phutsha. Injongo enkulu yikuthi uNkulunkulu nguye kuphela umele adunyiswe, nguye umele aphakanyiswe, nguye umele inkazimulo yakhe ibonakale. Umuntu nxa edinga ukubana abe nguye obonakalayo, abe nguye ophakanyiswayo, umuntu lo ugangile. Yikuganga, ukuzama ukuthi wena ngumuntu wenyama ubonakale. uNkulunkulu wabudala khona lokho. Nxa uNkulunkulu ekudala engidala, wangidalela ukubana ngibonakalise yena. Nxa ngibonakalisa yena, impilo yami yaguquka ibe impilo elesimilo esiphakamisa ukudala kwakhe. So uyakubona kusambulo uJohane uyembulela, funda kakhulu isahluko sesine lesesihlanu. Uzafumanisa ukuthi impilo ekhona ngale ezulwini uJesu ayembulela uJohane, yikuthi impilo lapho izingqondo zabantu, inhliziyo zabantu, impilo zabantu zigxile kubeni kadunyiswe. Iyo injongo etholayo lapha eBhayibhelini. Iyo injongo yeBhayibheli evezwa ngosobala kusambulo. Nxa sikhangela ke lapha kuIsaya, uIsrayeli esefeyile, esehlulekile. Ake sifundeni kuIsaya 60. Lokho sigcizela injongo yonale yokuba umuntu uphila ubana adumise uNkulunkulu. Khangela uIsaya 50 lapho uthini. Ngizafunda amavesi amabili amathathu. Uthi 60, vuka ukhanye, ngoba ukukhanya kwakho kufikile. Lodumo, underline that one. Lodumo lwenkosi luphume phezu kwakho. Ngoba khangela, umhlaba ugcwele ngobumnyama, usibekele ngobumnyama obukhulu. Umhlaba ulokusonakala, kodwa inkosi ephezulu izaphuma phezu kwakho. Wena oxhumene nayo, udumo lwayo luzobonakala phezu kwakho emhlabeni onakeleyo. Vuka ukhanye. Uyabona sikuleso sikhathi manje lapho sitshelwa khona ngokumemeza kukhulu, njengoba memeza kuseni, vuka ukhanye. Ukukhanya kukaThixo akubonakaliswe nguwe, udumo lukaThixo, inkazimulo yakhe akubonakaliswe nguwe emhlabeni omnyama onakeleyo, emhlabeni ogcwele izigange, izidlwangudlwangu, amasela, abaphangi, iziphingi, abacindezelayo, abenza konke okuzilayo. Umhlaba usugcwele ngakho, singakhuluma ngakho singaqedi. uNkulunkulu uthi kunjalo, vuka yena ukhanye, bonakalisa umehluko ukuthi uNkulunkulu uThixo simkhonzayo unjani. Xa ufunda incwadi yabhala uEllen White, The Great Controversy, impi enkulu phakathi kokuhle lokubi, iphetha ngalamazwi lencwadi. Uyifunde umugca wokugcina. Ithi yona okokugcina okuzabonakaliswa emhlabeni onalo, okokugcina okuzavezwa isimilo sikaThixo sothando. Umhlaba lo onakalayo ekugcineni kuzafakaza, hayi abakholwayo kuphela, kuzafakaza lezi zinto ezingakhulumiyo. Utsho njalo udade kaWhite, lezi zingakhulumiyo nje zizafakaza ukuthi zona uThixo uluthando.
Laba sokubonakele inkazimulo yakhe. Sokubonakele udumo lwakhe ngokusobala lapho uSathane esenze konke angakwenza ukona umhlaba onalo. Kuzobonakaliswa isimilo sikaNkulunkulu, udumo lwakhe. Indaba le yokuthi simele siphilele ukudumisa uThixo. uJesu wafundisa ngomkhuleko wathi nxa sikhuleka nsuku zonke asikhulekeni njengoba sitsho lapho kuMatewu 6 verse 13. Umkhuleko wenkosi lwana nxa ucubungula kahle uzafumanisa ukuthi injongo yokuphila kawuyichiyi. Kuverse 13 lapha kuMatewu 6 uJesu uthena njalo nxa ekhuleka siqeda umkhuleko lo inkosi njalo ungasingenisi ekulingweni kodwa usikhulule ebubini ngoba umbuso ungowakho lamandla lenkazimulo. Underline that one. Lenkazimulo kuze kube nini nanini. Amen. Into okumele siphile, into okumele sithandazele ukuthi uThixo akaphakanyiswe, uThixo akaziwe, uThixo akadunyiswe. Vuka mKristu ukhanye ngokuba uThixo ukubizela ekukhanyeni ukuba umbonakalise ukuthi yena unjani. Uma ungenjalo, sorry, ubumnyama buzabe sibekela lo mhlaba. Ayikazi ukuvumela wena nami esiphila namhlanje nge-21st century kobulawayo. Asingakuvumeli ukuthi uSathane esibeke lo mhlaba ngobumnyama. Asisukumeni, asivukeni, sikhanye inkazimulo kaThixo ibonakale ngezimpilo esiziphilayo, ngemicabango esihlelayo, ngenkulumo esizikhulumayo, ngokwenza konke asikhanyeni ukukhanya kwakhe kukhanye phambi kwabo bonke ukuze bamdumise yena owadala izulu lomhlaba. Ingilosi yezintathu nxa zibiza uSambulo 14. Nxa ukhangela isahluko 14 Sambulo uthi khona ngabona enye ingilosi phakathi laphakathi kwezulu ilevangeli laphakathi kutshumayela kwabakhile emhlabeni lakuzo zonke izizwe lomhlobo lolimi labantu isithi ngelizwe elikhulu mesabeni uNkulunkulu bese limupha udumo, limupheni udumo ngoba isikhathi sokuhlulela kwakhe sesifikile. Limkhonze owenza izulu lomhlaba nolwandle nemithombo yamanzi, mesabeni limuphe udumo. Zihlobo ezithandekayo bantu bakaNkulunkulu, khonokho kwadingwa inkosi yaseNgilandi ukuthi impilo ngekuthi kwenziweni ngayo. Asikwazini namhlanje okwafunyaniswa izifundiswa lezi, yikho kanje uqobo impilo yenzelwa ukubana idumise uNkulunkulu. Nxa uNkulunkulu edunyiswa ngendlela efaneleyo, abantu bayabusiswa. Ngiyaphinda futhi, nxa uNkulunkulu edunyiswa ngendlela efaneleyo, abantu bayabusiswa. Nxa izidalwa zidunyiswa, uNkulunkulu angasadunyiswa, abantu bayaqalekiswa. Zwanini ke bandla namhlanje, siyanxuswa, siyacelwa ukuthi asidumiseni uNkulunkulu njengoba lezi dala zona zazibuthena uJohane esambulelwa. Isahluko 5 isambulo lapho uJohane esambulelwa ipanorama yento ezakwenzakala. Ufumanisa izidalwa zidumisa lapho sokuvulwa uphawu
oluphethe ikusasa yabantu. Kwasweleka ukuthi lwavulwa mbani. Incwadi le ephethe ikusasa yabantu ukuthi yavulwa mbani. Kuthiwa kwaphakama iwundlu yasukuma ingonyama kaJuda. Ithi yena lo oyimpande kaDavida yasukuma ayivule oliqhawe. Wayevula le ncwadi kwabonakala ukuthi bahlabela ingoma ezidalwa sezulwini lezingilosi bathi lifanele iwundlu. Lifanele iwundlu. Ufanele Nkosi wena ubani udunyiswe ngoba nguwe owasidalayo futhi waphinda wasithenga ngegazi lakho usibuyisele enkosini. Uyabona nxa isambulo sesichombulula ke siyawutshengisa ngosobalo ukuthi impilo yethu ikakhulu namhlanje kumele ibonakalise inkazimulo kaNkulunkulu. Akadunyiswe uNkulunkulu. Bangaki phakathi kwenu namhlanje abakhetha ukuthi kade vele singaphilelani ngaphandle kwasiphilela ukudumisa uNkulunkulu. Siyazinikela kuwe uNkulunkulu phambi kwakho. Siyakucela ukuba usisebenzise, usicabangise, usikhulumise, usihambise ukubana wena udunyiswe. Kadunyiswe uNkulunkulu. Kadunyiswe uNkulunkulu. Lifanele iwundlu. Ingoma lana ka291 izohlatshelwa ngingakathandazi. Nxa isihlatshelwe le ngoma ngizacela ukuthi nxa ufiswa uzinikele ubona zaphela ukudunyiswa uNkulunkulu. Lawe uphakame ngesandla sakho nangenhliziyo yakho udumise uNkulunkulu. Baba wethu wasezulwini, siyakubonga ukuthi wasidala injongo ephakeme kangaka. Silusizo ukuthi sobonakele emhlabeni.
okwenzakala emhlabeni kuyafiphalisa udumo lwakho. Abantu bakho abesigaba kwesinye isikhathi labo bakhohlwa ukuthi kumele baziphathe kanjani. Siyakucela ekuseni ingathi ungangenela. Usiphakamise sonke ukubana sibheke ngakuwe, amehlo abheke phezulu. Sikuphakamise ngendlela engazange ibe khona, kukhanya lodumo phezu kwempilo zethu. Bemukele bonke abazimisele kwenze njalo ngoJesu siyakhuleka. Amen.